peserta perlombaan azan tingkat SD, pemegang nomor undian 041, pemegang nomor undian 041, peserta pemegang nomor undian 040 dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Soal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Soal yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Soal yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.